Oprostite. Ova naprava. Ona je na sniženju. Da li ja dobijam jamstveni list uz nju? Ovo kad je na sniženju? Ne. Nema tu garanciju, u roku 2 do 3 dana se može vratiti ako baš ne valja. U roku od 2 do 3 dana. Ne mogu više dobiti od 2 dana. Dva tjedna, mogu dobiti 2 tjedna. 2 tjedna garancije. Pa može, šinjorina, sve je stvar dogovora. Informacije, izvolite. Izvoli. Može vam. A ova naprava ovdje, što je s njom? To i sve ove stvari koje su vam snižene, tema stvari nemaju pravo na garanciju. Znači, kad dođete kući, probate ako baš nisu za uporabu, vratiti ih se može 2 do 3 dana, kažem. Ajoj. Ne mogu nikako dobiti 2 tjedna. Ne tražim 2 godine, 2 tjedna. Tako je napravljeno, određeno, šta sad? Slab ste trgovac. Slab ste trgovac. Morat ću vratiti ove artikle nazad na policu. A što to? Trgovina je stvar dogovora. Trebate gledati Arape kako trguju. Možda bi nešto i naučili od Arapa.